Mwaramutse tariki ya kabiri z'ukwezi kwa munane mwaka wa 2026 murasirazuba rwo hagati ibikomeje kuba n'isibaniro n'urugamba nihangana ritoroshye ndetse n'ikucurana. Abasirikare Leta Zunze za Amerika baravuga ko batangiye guhunga ibirindiro byabo nyuma ko Iran yabitumye ikavuga ko igomba kuba isomo rya gisirikare, igomba kubakubita itababarira, igomba kuzana imbaraga zikomeye cyane kuri bo ngo bamenye neza cyane ko bakoze ikosa kwiha gutera kuri leta ya Iran. Nyuma y'ibitero bikomeye cyane bya Leta Zunze za Amerika byibasira ibice bitandukanye byo muri Iran ndetse bakajya guhungabanya umutekano w'ibikorwa bikomeye cyangwa se ibigo bidasanzwe bya leta ya Iran byagurikizwagamo ibikorwa byo guhangana na bya misile za Leta Zunze za Amerika ndetse n'ibya drone byinshi bya Iran byerekezwaga mu gihugu cya Bahrain, Kuwait n'ahandi, aho Iran yageraga kwihorera ku bigo bya Leta Zunze za Amerika maze Amerika ikoresha indege zabo za gisirikare ikaza kurasa kuri ibyo bigo byo muri Iran kugira ngo bahagarike icyo bita ngo ubushotoranyi cyangwa se agasusuruka leta ya Iran. Iran rero nayo byayanze mu nda, yagurutse ibikorwa byabo biremereye cyane yerekeza ku biro bya Leta Zunze za Amerika. None ngo abasirikare Leta Zunze za Amerika icyo barimo gukora no gutangira guhunga bava mu bice batekereza ko bakicirwamo muri izo birindiro. Gusa ariko Iran iti olingate mu byange cyangwa se mu byemere uwaguhize abagomba kuguhiga kandi wirukankana inyamaswa ikajya ngo ikakurusha amakare, natwe turaje kugira ngo duhangane namwe. Iran yaburiye abafatanyabikorwa bose ba Leta Zunze za Amerika mu karere ko Amerika itazabarinda ibisasu bya Iran mu gihe bazabihaye gufatanya na Leta Zunze za Amerika, maze Iran igakora mu mvuto ngo izangane n'abafatanyabikorwa ba Leta Zunze za Amerika bari mu bihugu bitandukanye byo muri kara karere. Akarere kose gashobora kuzahura n'akaga gakomeye, akarere kose kazisanga mu bikorwa bitameze neza cyangwa se mu gihe kigoye bitewe no gufatanya Leta Zunze za Amerika no kwishingiriza kuri Leta Zunze za Amerika, kandi Iran ibahamiriza neza cyane cyane ko izabakoraho. Ndakubwira amagambo Iran yabatangarije nawe yumvishe wavuga uti ahubwo kano kare kagiye gucumbamo umuriro ku rwego rutangaje. Ejo batigeze batekereza ko Iran yakora n'ibyo igiye kubakorera cyetse ntibagira ubwenge bakitandukanya na Leta Zunze za Amerika. Hari ubwato nanone bimaze kuvuga ko buri kurasirwa muri Hormuz HDMZ, aho Iran ikomeze gukora akazi gakomeye cyane muri Hormuz. Kagambye agaragaza neza ko Hormuz atari y'Abanyamerika, ari igice gikomeye cyane kandi byose byanga bikunde izabikora mu buryo bwihariye, kandi Hormuz izakomeza kugenzurwa na Leta Zunze za Amerika. Hanyuma abasirikare 32 b'Amerika barashwe nabi Iran ngo bakoreye ubugome bukomeye cyane Leta Zunze za Amerika, babati kuja za misile balistike ku rwego rudasanzwe, kandi misile balistike zakoreshejwe Iran yari yabiteguye kera kizakoresha ibikorwa nk'ingi byo kubahana. None rero yabikoze kandi bikaba byongeye kugaragaza neza cyane ko ijya ikora ibanje yateguza, kandi ikongera guhamya neza cyane ko mu gihe cyose Leta Zunze za Amerika ziba ziteguye kubangamira Iran nayo izabangamira. Buriya nimbangamira ngo bangamire unesha umutwe ngo utesha umutwe kimwe ku kindi. Ibyo nibyo Iran itangaza. Reka nze byose tubigiyemo kamwe ku kandi kuri kuvuga muri no rugamba cyangwa se muri rihangana rikomeye byo muri Sazobwa hagati, byose uko biri kuvugwa byose ko bizakabayira na kimwe turasiga ku ruhande, ahubwo byose tubigarukeho. Unyemere tujyane ku musozo. Jewe Ndumungu wa Kamanzi w'Urwande ngo ikaze tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Maze unyemere duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba nyirizina aho byose byahereye ndetse nuko Iran yaje kwitwara kuri bano basirikari ba Leta Zunze za Amerika bakomeje gukora urugamba rutoroshye cyane kuri kino gihugu cya Iran. Umva ko kurimbura Iran ari akantu toto, ariko Iran yerekanye neza cyane ko atari akantu toto, ahubwo nimba ari ikintu gikomeye cyane no kuza kuyimenyera kuko bigoye cyane ko bizakugwa amahoro. Mu gihe wumva ko Iran kuyimenyera utuntu tworoshye uba urimo kwikigita kandi ugaseka, Iran ntagaragaza ko imvugo rimwe Nuwa bitekereza gatyo ngo azamenye ko yibeshye cyane bikomeye. Iran ikishatse kirakorwa nayo muri make nubwo yirasa neza kukwishyura kandi kakwishyura nabi. Kabona neza cyane ko yazanye imbaraga zo muri Anduranzuzi
kandi imbaraga zidahagarikwa. Muri make batanga isomo ku babahaye isomo, bose batanga ibyigwa kuri uruhande rwose ugaragaza neza ko rushoboye. Ubu rero ikigobe cya Perse cyangwa se ikigobe cy'umurasirazuba hagati cyongeye kuzamukamo intambara. Makuru yerekeye ibitero by'indege, kurasa kw'indege zitagira pilote ndetse n'amakuru yerekeye indege zitagira pilote ziteje imbere byateye ubwoba cyane cyane bukomeye muri Kuwait. Igisirikare cy'igihugu cya Kuwait kivuga ko systeme zacyo zo kurinda ikirere zirimo gusubiza mu buryo bugaragara ibyo byose ibyo bise iterabwoba ry'indege zitagira pilote. Bitera impungenge nshya ko ikibazo cya Iran gishobora kuba kirimo kwibasira undi mufatanyabikorwa ukomeye cyane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi byongeye bikomeye cyane ko uyu mufatanyabikorwa wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe ari gutungurwa cyane cyane n'uburyo Iran iri kubyitwaramo, kuko ngo Amerika gufatanya na kino gihugu cya Kuwait Iran byarayibabaje. Mu itangazo ryemewe, abakozi bakuru b'ingabo za Kuwait bemeje ko imitwe y'ingabo zirwanira mu kirere zashyize iyi gahunda zabo zo kurinda ikirere ku bikorwa kugira ngo bakore ishoka byose bahagarike izi ndege zitagira pilote zirimo kuza. Igisirikare cyagaragaje uwateye izo ndege zitagira pilote cyangwa ngo gisobanure umubare w'izo ndege zaje, ariko cyavuze ko ibikorwa byo kwirwanaho birimo gukorwa cyane bahangana n'ibibi. Si ngombwa ariko ko tubwira neza wagabye ibyo bitero kuko akenshi tuba tumuzi ko ari Iran. Iterambere ribaye mu gihe nta makuru yigeze atangazwa mu ijoro ryabanje ku bitero bishya bituruka kuri Iran, ariko amakuru menshi akomeje gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Iran yateye indege zitagira pilote zerekeza muri Kuwait. Zimwe bikavugwa ko hari ahantu henshi igisirikare hari yabasiriwe muri Kuwait, harimo n'ikigo cy'indege cya Ali Al Salem hibasiriwe cyane n'ingabo za Iran. Gusa amakuru bamwe bavuga ko adafite ishingiro kuko n'uruhande rwigeze ruyemeza, yaba rw'uruhande rwa Iran cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Kuwait. Aya makuru amwe kandi avuga ko systeme zo kurinda indege zo muri Kuwait zirimo kurwanya indege zitagira pilote zari zaje, kandi ko igipimo cyo gufata indege cyari gito cyane ugereranyije n'uko izo ndege za drone za Iran zazaga giturumbuko, maze uburinzi bw'ikirere bwa Kuwait ntibutanga umusaruro wa nyawo. Ariko ibi birego ntibyemejwe ku giti cy'abanyirabyo. Hagati aho abayobozi ba Kuwait ntibaremeza ko hari ibitero zagabwe ku bigo za gisirikare cyangwa ngo batange ibisobanuro birambuye ku zangiritse cyangwa se abaguye muri ibyo bitero ngo babatangaze umubare wabo ndetse n'abari bo, cyangwa se ngo bagaragaze neza ku buryo bukomeye uko baraza kwitwara kuri ibyo bitero bikomeye cyane. Kandi nk'uko bigaragara Iran yongera gushimangira cyane cyane yuko izakomeza no gukora ibikorwa biremereye nko kwibasira ibice bitandukanye batekereza ko bivamo umwanzi. Gusa ariko ibyo bikorwa bikaza ari contradiction cyangwa se kunyuranya. Nk'ubu ikibuga cy'indege cya Ali Al Salem ni kimwe mu bigo bya gisirikare by'ingenzi bikomeye cyane wavuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha byo muri Kuwait, kandi iki kigo kimaze igihe kinini gishyigikirwa n'ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kigo cy'inyanja. Tangazo riheruka ry'umutekano rije mu gihe akomeje kubazwa ibibazo ku bijyanye n'igisirikare cya Amerika muri ako karere gikomeje kwibasirwa bikomeye, akibazwa ngo none Amerika muraza kubigendamo gute. Raporo zerutse zigaragaza uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gusuzuma ikibazo cy'ingabo zayo zimaze igihe kinini muri Kuwait nyuma y'uko intambara na Iran igaragaje intege ziyongereye mu gihe cy'imirwano, nubwo igihugu gicumbikiye ingabo z'Abanyamerika ibihumbi n'ibihumbi. Nubwo Kuwait ikomeje gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika umufatanyabikorwa wayo w'ibanze mu by'umutekano, abategetsi ku mpande zombi bivugwa ko barimo gusuzuma gahunda z'uburinzi mu gihe kizaza hakurikijwe iterambere ry'ibibazo by'akarere. Andi makuru yo guseka Leta Zunze Ubumwe za Amerika aturuka ku bakurikirana ibyo muri Kuwait avuga ko abasirikari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari ku birindiro bya Al Salem ndetse n'ahandi hatandukanye, ubwo bumvaga misile ziremereye na za drone zituruka kuri Iran ziza zibasira ibyo bigo barimo, bapfumyemo bakirukanka cyunoma amaguru tigitake pekipake ibice bakabisiga nta bwenzuzi bwabo bamwe barimo bitewe no gutinya cyane ko bashobora gupfira muri ibyo bigo. Arega ngo umuntu ntagatinya ishyamba atinya icyo bahuriyemo. Nimba Leta ya Iran yaragaragaje ubushobozi bwo kwica abasirikari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibasanze muri Jordan, byacura iki muri Kuwait iri bugufi cyane bwa Leta ya Iran? Niyo mpamvu ngo benshi bahitamo kwirukanka rero. Gusa rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Kuwait bakomeje gukora ibishoboka byose Amerika irimo kurangiza ibisasu bya misile ndetse no kuvanwa kw'ingabo zayo za nyuma muri Iraq, mu gihe ibitero bya Iran nanone bikomeje kwiyongera bigatuma icyo Washington yita isubira inyuma gihinduka ikintu kigenda gisa naho kiri mu nzira nanone yo kurokoranga abasirikari bisasu.
mu modoka, amakamyo, indege byagiye bigaragara bihetse ibikoresho bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biva mu bigo bitandukanye byo muri Iraq nyuma y'uko leta ya Iran itangiye kurasa ku bigo bitandukanye byo muri Iraq bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahakorerwa cyangwa se hakoreshwa n'abarwanyi bo mu mutwe w'abakurdish barwanya igihugu cya Iran ku buryo bukomeye cyane, nk'uko bigarukaho cyane cyane n'abakurikiranye cyane cyane ibitero bya Iran kuri bano bakurde ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri cya cyerekezo cya Erbil, ndavuga muri Iraq. Kugeza ubu rero Amerika biravuga yuko itangiye kuvana uburyo bwabo muri kariya karere kuko kari guturikizwamo ibikoresho byinshi, aho batikaye zirinda ikirere zo mu bwoko bwose burimo amapatriote bazihereyeho batangira kuzipakira imodoka ngo bazikure muri ako gace zikujyanwa ahantu hatazwi, ntabwo zikiri ku bibuga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zikwerekezwa ngo ahantu hatazwi neza. Bisa n'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gutinya cyane cyane biri kubabaho atari muri Kuwait gusa ahubwo no muri Iraq. Bivuga ko gusohoka cyangwa se gutwarwa byatangiye mu cyumweru gishize. Abenshi mu bakozi ba Amerika n'ibikoresho biremereye ubu ngubu ngo bavuye muri ako gace, nubwo hari uburyo bwo kwirwanaho bwagumye muri icyo cyerekezo cyo muri Erbil, ariko ibyinshi byavanwemo birahungishwa. Ubuyobozi bukuru bwa Amerika bwanze kugira icyo buvuga ku ngendo z'abasirikare zirimo gukorwa hariya muri Burasirazuba bwo hagati. Abayobozi b'akarere bashimangira ko guhagarika ari ibintu bisanzwe kandi bihuye n'amasezerano hagati ya Washington ndetse na Baghdad, asaba ko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagomba kuzava muri kino gihugu cya Iraq bitarenze ku ya 30 Nzeri uyu mwaka wa 2026. Ariko igihe kivugwa mu nkuru iteye isoni kuri Amerika ntabwo cyemerezwa nk'abantu bose icyarimwe, kuko akarere bari guturukamo n'ubundi kamaze iminsi kibasiriwe. Erbil na karere k'abakurde ndetse kagiye gahuzwa n'ibitero byo muri Iran kuva zatangira indege zijya pilote misile byagiye byitikura, ndetse no kujya kuri consulate za Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagiye hasa nk'ahagira ibitero bituruka kuri Iran n'abambari bayo bo muri Gashyantare. Inyubako y'Amerika iri ku kibuga cy'indege ubwayo yibasiriwe kenshi n'ibitero bikomeye cyane bya gisirikari. Amakuru avuga ko iyo systeme za Patriote zafashe nibura 95% by'iterabwoba ryinjiye muri icyo cyerekezo, zikora urufatiro rwo kwirwanaho rutari gusa ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahubwo no kurinda inyubako z'abakurudi n'abasivile bo muri ako gace hafi aho ngaho Iran yibasiraga. Kubera ko ibyo bibazo byashize abayobozi b'abakurudi bafite ubwoba ko basigaye bagaragara mu buryo buteye akaga mu gihe ibitero bya Iran bikomeje. Umwe mu banyamakuru yavuze mu buryo bweruye ko kugaragara kw'iyi gahunda ya Pentagon yo gukura abasirikari bayo muri kariya karere byongera guha abakurudi umurimo ukomeye cyane wo kwirwanaho ubwabo. Z'abanyamerika muri Yorodani no mu Kigobe nibyo bize imbere mu kwibasirwa, ariko kandi nanone bikaba bikuvugamo impinduka uko kuva muri iki gihugu kandi kwakurikiyeho nyuma y'imyaka irenga 20 ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri muri Iraq ubwakubo bwa Saddam Hussein. Mu gihe cy'ifatwa ry'ingabo mu mwaka wa 2003 Washington yohereje ingabo zisaga 70,000, bivuga ko hasigaye abatarenze 200 mbere y'uko umwaka urangira. Washington ishobora gukomeza ufatanye mu butasi no kugumana ingabo zidasanzwe ahantu runaka muri Iraq, gusa ahantu hataramenyekana kugeza amagingo aya. Gusa bigaragara neza cyane ko muri Iraq umubare w'abasirikare benshi Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bariyo ugiye kuzasigara ari muto cyane ugereranije nuko mu byashize bimeze. Ku mugaragaro iri kurwa ry'izi ngabo muri kino gihugu cya Iraq ryongera kugaragaza neza cyane ko hari uburyo bukomeye cyane bwo kumvikana hagati ya Iraq Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ariko bagashimangira cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ari no gutinya ko igihugu cya Iran gishobora gukomeza kwibasira mu buryo bukomeye. Nyamara rero nawe uri mufatiye kurwa wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kariya karere, nawe ushobora kuvuga uti abanyamerika mutuvira aha ngaha mugende, bitewe n'icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukorerwa na Leta Iran, kandi Iran ikaba gutanga icyo twakita nka nyirantarengwa ku bihugu byose bifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugeza ku butumwa budasanzwe Iran yageneye bino bihugu yuko bitazigira na rimwe bitekana igihe cyose bizaba bigikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburasirazuba bwo hagati bumaze kubona umwe mu miburi ikomeye cyane ya Iran kugeza ubu ngubu. Iran yasabye ibihugu zo mu Kigobe kongera gusuzuma ubufatanye bwabyo mu bya gisirikari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'uko bitinda. Ati mu bikore vuba General Major Ali Abdullahi, umuyobozi w'ishami rishinzwe umutekano rya Qatam Al-Anbiya, yaburiye ko ibikorwa bya gisirikari za Amerika muri Iran bishobora kongera guteza amakimbirane yo mu karere ku buryo bwagutse. Bwana General Major
nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru cyitwa RB, yashimangiye cyane cyane ko bigaragara neza cyane ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyifashisha cyane cyane bino bihugu by'umurasirazuba hagati kugira ngo ikomeze kwibasira leta Iran, kandi Iran ikagaragaza neza cyane ko izakora ibishoboka byose kugira ngo yihanire cyangwa se yihanize Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo bidasigaye. Uyu muburo ukomeye wa leta ya Iran wageze kuri barabu umurasirazuba hagati muri biriya bihugu bitandukanye, wabaye umuburo utangaje cyane. Nk'uko bivugwa na RB, Abdulahi yagize ati ibihugu zo mu karere bigomba kumva ko Amerika igamije gukoresha ubutunzi bwayo, ibikorwa remezo n'umutungo nk'ibikorwa byo kwibasirwa n'igisirikare, ariko bigomba gucika intege. Ibyo bihugu bigomba kongera gusuzuma ubufatanye bwabyo n'ubufatanye bukomeye cyane bafitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu icyo ari cyo cyose cyakorerwamo ibikorwa bya gisirikari byo kwirwanaho bagafasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwo kwirinda ibisasu zacu, kizabizira, kizatwikwa n'intambara. Ku rundi ruhande, umwe mu bayobozi nanone bo muri kara karere wavuga ni Ibrahim Rezaei, ni wo muri Iran, umwe mu bagize komisiyo y'umutekano w'igihugu mu nteko ishinga amategeko ya Iran, yaburiye ibihugu zo mu nyanja ya Gulf, avuga ko niba Iran yagabweho igitero izagisubiza akarere kose n'ibikorwa remezo byako mu gihe igihugu cya Iran cyaba kibase bikomeye, akarere kose kakaba kahura n'ibyago biremereye cyane batigeze batekereza. Kuwait, Yordania, Iraq, Arabia Saudite, ibihugu z'Abarabu bivuga ngo UAE, ndetse n'umuhuza uri mu biganiro zabo muri iki gihe ni Qatar, babonye ibitero za Iran ku bigo bya gisirikare by'Abanyamerika bikorera muri ibyo bihugu zabo. Muri raporo iheruka, itsinda ry'abashinzwe impinduramatwara rya Kisilamu ni IRGC ryanashyize ahagaragara urutonde rushya rw'intego rugaragaza inzego z'ingenzi cyangwa se ibigo by'ingenzi bashobora kuzagabaho ibitero bifitanye isano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri make nko kugaragaza ahantu hashyashya bitegura kuzakubitira hadasanzwe cyangwa se bazakubita cyane ku rwego rukomeye, bazarangiza cyangwa se bazarimbura ku rwego rudasanzwe, bakatikura, bakahababaza mu rwego rwo kwihaniza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None ngo bino bihugu zo muri Asia hagati bizakomeza gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi bazakomeza ngo gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurasa kuri Iran maze ngo bibahire ishwi, ngo bazabizira cyane ku rwego rudasanzwe, bazabyicuza ku rwego rukomeye kuko bihaye gutera leta Iran, kandi ntabwo ibyo ngibyo byagenda nta gisubizo gikomeye cyane bizanye nacyo. Bigomba kuzana igisubizo gikomeye ku buryo bazamenya neza ko bakoze amabara kwifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutera Iran. Iran izihorera kuri bose icyarimwe, ntabwo umwe azakubitwa ngo udasigare adakubiswe ku rwego rudasanzwe. Oya, bose bazafatanya umuborogo, kandi bazafatanya ibikorwa bikomeye cyane bazahura navyo mu guhangana navyo, kandi bazasanga badafite ubushobozi bwo gukira ibitero bya Iran bizana imbaraga zikomeye kurenza uko babitekerezaga mbere, ko Iran wenda iciriritse, ko Iran idafite ubushobozi, ko Iran idashobora kugaba ibitero bihambaye. Iran ko imeze uko cyangwa se kuriya, bazisanga barwana n'igihugu kibarusha ubushobozi cyangwa se gifite ubugome, gifite imbaraga zikomeye cyane zo kwihaniza ndetse no kwihorera. Hanyuma hari amakuru ari kutubwira ko hari amashusho yashyizwe hanze agaragaza ibitero bya leta ya Iran kuri ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho kuri ubu ngubu bivuga ko abasirikare 32 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika basa naho bibasiriwe bikomeye cyane, bakaba bakomeretse ku mirongo y'imbere ku rugamba bitewe n'ibitero byatewe n'igihugu cya Iran byaje byibasira ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uti gute? Umubare w'ingabo za Amerika zavuzwe ko zakomeretse mu bikorwa bifitanye isano n'intambara yo kurwanya Iran wiyongereyeho abandi 32 mu buryo butatangaje mu munsi umwe gusa, umunsi umwe wonyine. Imibare iheruka yavuye mu kigo cy'iperereza cy'ingabo za Amerika US Defense Manpower Data Center, bigaragaza ko abakozi 138 ba Amerika bakomeretse bavuye kuri 136. Bibaze ngo none byagenze gute? Nk'uko bitangazwa ubutegetsi bwa Donald Trump buri munsi y'igitutu ku mibare ivuguruye y'abaguye mu ntambara ikomeye, kandi barimo guhura ngo n'isanganya rikomeye cyane rituruka ku bitero za Iran
nk'uko bitangazwa. Ikigo gishinzwe rero amakuru ku basirikare ba Amerika kandi amakuru ajyanye n'imibare abakomerekera mu ntambara cyangwa se abagwa muri iyi ntambara, bivuga yuko hari inyandiko ivuga bashyize hanze na raporo nshya batanze, ariko yabanje gutindaho gatoya. Yatindijwe n'iki? Nk'uko amakuru abivuga, abasirikare 138 ba Amerika bamaze gukomerekera kuri kino gitero. Umubare w'abakozi 32 biyongereyeho nyuma y'igitero kidasanzwe cya misile yaturutse kuri Iran, kandi misile ikomeye cyane yazanwe n'abarwanyi cyangwa se yatewe n'abarwanyi ba RGC, kandi bibasiriye cyane cyane ahantu h'ingenzi cyane ha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bashaka kwibasira bano basirikari no gutanga ikigwa gikomeye cyane kuri Iran kugira ngo Iran bayihagarike. Ariko Iran nayo ahubwo itivuga iti reka tuze tubereke ari mwebwe ubwanya ahubwo, kandi tuze tubereke yuko dufite imbaraga zirenze. Iran itangira gupakurura ibisasu byinshi ibitera ibyerekeza ku bintu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nako abanyamerika bapfa umusubirizo abandi bagakomereka. Igwa ryakozwe na Amerika ku bitero byo ku ya 11 Nzeri, aho muri CIA bakurikiranye umuyobozi binyuze mu butumwa bwe yatangaga. Igla yavuze ko uburyo bwonyine Mossad nayo yari ifite bwo kugera kuri Mojtaba Khamenei kwari gushaka umukozi wamuvugishaga. Benshi baribaza niba abakozi ba Mossad bari bakurikirana abagize ubuyobozi bwa Iran kugira ngo bakurikirane Mojtaba. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko yakimaze amasaha 2 n'igice ari kumwe n'umuyobozi mukuru wakomeretse nk'uko abivuga, ariko akavuga ko ubu ngubu ameze neza. Igra yanze ibyo Pezeshkian yavuze, akomeza avuga ko perezida wa Iran atigeze abona Mojtaba. Ukurikirana amagambo yavuze, Avina Abraham wahoze ari Lieutenant Colonel muri Mossad yavuze ko Iran yakoreshaga abantu babiri kimwe na Saddam Hussein. Abraham yakomeje avuga ko Mojtaba yagumye ahantu hatandukanye, kandi abantu bari bashinzwe mugaburira bagenda bahindurwa, ariko aba bantu ngo ntibazi niba ibyo batanga bigera kuri Mojtaba nyawe cyangwa se ari undi. Raporo ya Times yanagaragaje abaturage ba Iran bashakaga kubona umuyobozi wabo mukuru utari warigeze no kwitabira imihango n'umwe n'umuhango wo gushyingura se ntagaragare. Ese birashoboka kugira ngo aho muri abaturage ba Iran Mojtaba ashobora kwandika ubutumwa bwe bwite? Raporo niko yibaza. Gusa ariko Mojtaba asa no kuboneka ko nta kintu ngo kuvuze. Icyo barimo gukora nicyo cy'ingenzi, ni ukurwana n'umwanzi bakamutsinda, ni ukurwana na haduyi bakashyira ku ruhande, bagatekanisha Iran yose uduce twose tukamwa amahoro. Naho ibyo kuba Mojtaba agaragara cyangwa se atagaragara, kuri bo babona ntacyo bivuze, kandi babona nta kintu kimwe byamara kuri iki kibazo cyangwa se kuri intambara ikomeje kuri Burasirazuba hagati. Niko benshi bakomeje kuvuga. Repubulika ya Kisilamu Iran ikurikije politiki y'umuyobozi mukuru akaba n'uwahoze n'uwakoze impinduramatwara Imam Sayyid Ali Khamenei, ngo yashyize uburyo bwo kurengera abarwanyi barenganijwe kandi bakomeye nk'ingamba ze zikenze, kandi yashyize ku ruhande ubusugire bw'ubutaka bwa Liban no gukuraho burundu andi mabwiriza y'abazioniste ku butaka bwa Liban nk'imwe mu ngingo z'ingenzi zigomba kwitabwaho. Iyo Mojtaba nawe akakomeje mu kirenge cya se cyo kurengera ubusugire bwa Iran ariko n'ubusugire bwa Liban. Ibi byose gakomeza kubangamira Israeli. Ene mpamvu bavuga bati twishe hari wenda Mojtaba byashoboka ko abantu bose afite imije nk'atwa tubamaze agasikira abantu ushobora kumvikana nabo. Naho nimba Mojtaba kiriho, Benjamin Netanyahu ntago azamara kabiri bazamwivugana, dasigara agenda muri Amerika bucece nk'igisambo. Kandi ikindi ntago tuzagira ku ntego zacu. Mojtaba ubwe azarwana n'umwiyahuzi uri kuhorera se n'umwana n'umugore we na nyina ndetse n'abandi basekere bakuru muri Iran. Kubwizo rero dufite ibibazo. None no kumubona rero kari isereri biragoye. Mojtaba yabakubise icy'umutwe CIA na Mossad basa nk'ababaye George Banete uri kujya guhiga umuparakomando. Babeshya se. None kugeza amagingo ntibaramenya aherereye, ntamenya uko abayeho, byose byarabacanze. Kamujyane mu Burusiya ho gatoya. Uburusiya bukomeje kubwira abanyaburayi bari gufasha Ukraine muri iyi ntambara ko bari kurishwa n'ubusa, kuzatsinda runo rugamba bizagorana cyane. Ni Vladimir Putin ukomeje ibikorwa bye bya gisirikari ku gihugu cya Ukraine, ahagaragaza neza ko gahunda zabo ari ukurakingiza ubunazi bwo mu burengerazuba bw'isi bwari buje kwegera igihugu cy'Uburusiya.
Moscow yereje ubutumwa bukomeye cyane bukomeye ariko ku ntambara Uburusiya burimo na Ukraine, aho bashyigikiye cyane aho Ukraine ishyigikiye cyane n'intwaro zo mu burengerazuba bw'isi. Mufasha wa hafi wa perezida w'Uburusiya Vladimir Putin akaba n'umuyobozi wungirije w'inama y'umutekano y'Uburusiya Dmitry Medvedev yavuze ko Uburusiya busigaranye inzira imwe gusa ariyo gutsinda muri Ukraine. Nkuko Medvedev abivuga, ikintu kirenze ibyo cyashyira ubuzima bwa leta y'Uburusiya mu kaga ni ukudakora ivyo. Kubera ko intambara itararangira, Medvedev yongeye gushinja ibihugu by'Iburengerazuba gukoresha Ukraine nk'intwaro yo gusenya Uburusiya. Muburo watanzwe na Medvedev ubwo yabwiraga abanyapolitike bakiri bato mu ihuriro ry'urubyiruko rushinzwe gusobanura ibintu, Medvedev yatangaje ko inshingano rusange y'Uburusiya ari ukurinda igihugu, anashimangira ko uburyo bwonyine bwo kubikora ari ukugera ku nsinzi mu gikorwa cya Moscow y'isi ibikorwa byayo bya gisirikare byihariye muri Ukraine. Yavuze ko Uburusiya burimo guhangana n'igitutu kidasanzwe, agaragaza ibihano bikomeye by'ibihugu by'Uburengerazuba bw'isi no gushyira mu kato igihugu cy'Uburusiya. Ariko Medvedev yavuze ko izo ngamba ari igice gusa cy'ubukangurambaga bunini cyane. Nk'uko rero abivuga, ibihugu by'Uburengerazuba byamaze imyaka myinshi bigerageza ngo guca intege Uburusiya kuko ngo budashobora kwemera icyo yise igihugu gikomeye kandi kigenga cyangwa se kigenzurwa nabo. Yashinje za leta z'Iburengerazuba guhindura Ukraine nk'ikintu cyo gukomeretsa Uburusiya. Avuga ko amakimbirane arimo gukoreshwa nk'igikoresho cyo gusenya Moscow. Ayo magambo asubiramo igitekerezo cya Moscow cy'uko kwaguka kwa OTAN ku mipaka y'Uburusiya ngo ni icyifuzo cya Ukraine cyo kwinjira muri European Union y'uguzi Burayi, ari ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'igihugu cy'Uburusiya kandi itazigera biba. Abayobozi b'Uburusiya bagiye bavuga kenshi ko leta z'ubumwe za Amerika n'ibihugu bifitanyije nazo barimo kurwana intambara y'ubuvugizi n'Uburusiya. Bivuze ko mu gwa Ukraine inkunga za gisirikari n'imari. Medvedev yavuze ko nyuma y'iminsi mike Perezida Vladimir Putin agejeje ubutumwa bwe bwite ku bashinga amategeko b'Uburusiya, yabwiye yuko ibyo Amerika n'abari bari gupanga bizabapfubana. Putin atangaje ko agatsinda abaturage b'Uburusiya. Avuga ko inzego za politike n'igisirikare bari gukorana neza kandi gutanga umusaruro mu bikorwa byose barimo gukora byo kurwanya urwo rwango. Yanavuze ko abarwanya Uburusiya bananiwe gutsinda Moscow ku rugamba, none ubu ngo bakaba barimo gukoresha ibitero by'iterabwoba. Putin yakomeje avuga ko ibihano byo mu burengerazuba bw'isi bitageze ku ntego yabyo. Avuga ko ibyo bihano byateje ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'u Burayi n'ibindi bihugu byashyizeho ibyo bihano kuruta uko ibyo bihano byagize ingaruka ku Burusiya ubwabwo. Mu gihe kandi intambara ikomeje, intambwe ya diplomasi igaragara, Moscow irimo gusobanura ubutumwa bumwe mu buryo butaziguye. Kuri Kremlin, insinzi ntabwo ikigaragara nk'amahitamo, ahubwo ni ikintu cy'ingenzi ku hazaza h'Uburusiya. Gutsinda iyi ntambara ntabwo ari ibintu byo kuganiraho, ahubwo ngo ni ingenzi, ni ikintu cy'imbere cyane kigomba kwihutirwa. Abarwanya mu buryo rero bukomeye cyane kugira ngo imbere ku rugamba, Vladimir Putin abashimira cyane ko bitwara neza, akanabasaba gukomeza kugira ngo insinzi izagerweho. Tukivuga ku bitero rero kuri gukorwa muri Ukraine ko kiri guhura n'ibitero bikomeye sebo. Ibitero bidasanzwe, ibitero by'imbaraga biri gukabuka ku gihugu cya Ukraine ku buryo Ukraine nayo ubwayo isa niyacanganyikiwe, iri kwibaza uburyo izigobotora bino bitero bikayobera. Nk'ubwo harimo na za misiri zigutuka muri Korea y'Amajyaruguru. Gute nkuko amakuru abitangaza, Uburusiya bwagabye kimwe mu bitero bikomeye cyane byahitanye abantu benshi mu Burusiya mu ijoro ryose ku mezi yose ashize. Ni misiri imwe yateye ubwoba cyane muri iyi ntambara aho iri kubera. Baye nyuma yuko abantu bagera kuri 12 bishwe, abandi bagakomereka mu bitero by'indege by'Uburusiya kuri uyu wa kane. Perezida wa Ukraine Zelensky yasohoye amakuru y'igisasu avuga ko Moscow yakoresheje kari ibisasu bya misiri bya Korea ya Ruguru mu gihe cy'igitero. Muri video, Volodymyr Zelensky agira amagambo atangaza agira ati, ni Volodymyr Zelensky aravuga icyo yabonye ku Burusiya. Ati Abarusiya bakoresheje misiri yaturutse muri Korea ya Ruguru ku nshuro ya mbere mu gihe kirekire. Ibyo ni zavuye mu bushakashatsi bw'ibanze. Birumvikana ko hazabundi busesenguzi bw'abahanga kandi byose bizagenzurwa, ariko kugeza ubu ni ibitero za Korea ya Ruguru. Ihuriro rya Moscow riza n'ubutegetsi bw'abasazi ba Korea ya Ruguru kubw'inyungu za misiri, kubw'inyungu z'umutwe wa Korea ya Ruguru hano mu Burayi ku mipaka yacu.
kugira ngo bice abana bacu bo muri Ukraine. Bumvikana ko abantu benshi ku isi bamaganye imyigaragambyo cyangwa se iki gitero. Hari abantu benshi babajwe n'urupfu rw'umuntu uwo ari we wese. Ibihugu by'i Burayi byavuze byinshi ku gisasu cya misile cy'Uburusiya cyagurutse mu gihugu cya Pologne kigaturikira ahantu runaka mu murima hafi ya Lublin. Icyakora icy'ingenzi cyane si muwe gusa zo kubacira urubanza, ahubwo ni ibisasu byo mu kirere bakomeje gukoresha. Ese koko ubwo bwoko bw'igitutu ku Burusiya nibwo bushobora guhagarika iyi ntambara y'Uburusiya idafite ishingiro? Ibitero byabo by'iterabwoba bigahagarara? Iyi ntambara yashoboraga kuba yararangiye kera cyane, ariko Putin ntabwo abishaka. Arashaka intwaro muri Korea ya Ruguru cyangwa ahandi ari hose ku isi nko muri Iran, akazizana nk'ikintu cyo kudukubitisha. Ikintu cyose cyo gukomeza kurwana, gukomeza kwica. Ni Zelensky uvuga yuko Uburusiya buri kuza tuna misile, ariko nawe arazihabwa. None abanyamerika n'abanyaburayi nta muha misile. Buryo munyaziro ndi koko ngo ntabwo yifuza ko Uburusiya bugira misile zo kubatikura. Zelensky yavuze ko nibura uturere 10 twa Ukraine twagabweho igitero, amasasu menshi, kuko by'ubucuruzi ko bwaremezo byose bigasenywa. Mu butumwa yanditse kuri Telegram, Alexander Hanja, umuyobozi w'ingabo z'akarere, yavuze ko mu gace ka Dnipro igitero cy'Uburusiya cyahitanye abantu 6 gikomeretsa 10. Hanyuma kandi nanone mu buryo busa nk'ubwo ikoreshwa ry'izi misile zihambaye zo muri Korea ya Ruguru ngo ryaba rihuye n'uburyo Uburusiya bwagiye bukoresha misile nyinshi nka Iskandar N9M23D ishobora gufatwa gusa n'ibikoresho by'ingabo zirwanira mu kirere byakozwe na Amerika Patriot byonyine. Ngari nabyo bishobora kugira wenda umumaro bitanga nk'uko bitangazwa, nk'uko amakuru turuka mu gisirikare abitangaza. Nk'uko Reuters nanone bivuga, radari zo muri Ukraine zari zafashe intare ebyiri za misile zirasa misile za KN-23 na KN-24 muri Korea ya Ruguru. Izo zoherezwa ziguruka rero mu kirere cya Ukraine zerekeza mu gace ka Lviv mu gihe cy'igitero cyabo. Inzira ebyiri za radari zisanzwe zigaragaza ko hari ibisasu byarashwe nk'uko byatangajwe, yongeraho ko hari ahantu haturikiye ibisasu bikomeye bitazwi. Abashakashatsi ngo bagomba kwiga ku bice bya misile byabonetse aho igitero cyagabwe. Umunyamakuru yabwiye Reuters ko yizeye neza ko ari misile ya Korea ya Ruguru ariko yakoreshejwe. Uburusiya bwatangiye kurasa ibisasu bya KN-23 na KN-24 bya Korea ya Ruguru muri Ukraine mu mpera za 2023, aho ibisasu bya Korea ya Ruguru bifite umutwe munini w'intambara bitererwa kure kurusha misile Iskandar M y'Abarusiya. Nubwo bitavugwaho rumwe, ingabo za Korea ya Ruguru zisaga 14,000 zarwanye hamwe n'abagenzi b'Abarusiya mu karere ka Kursk bahanganye n'ingabo za Ukraine, barabatikagura. Abanya-Ukraine bataha batagikoza amaguru hasi, birangira abanya-Ukraine bahaburiye ubuzima, ariko binavuga ko abasirikare ba Korea ya Ruguru 2,000 bahapfiriye, mu 14 bagiyeyo. Abasirikare 2 barakomereka, abandi bafatwa ari imbohe. Ikinyamakuru The Guardian yatangaje ko Zelensky yavuze ko Pyongyang yari irimo kwitegura kohereza izindi ngabo zijya ku 30,000 mu Burusiya kugira ngo zijye gutanga renfort ku gihugu cy'Uburusiya. Birumvikana cyane cyane ko intambara irimo imbaraga zikomeye cyane zikomerezwa mu isi. Niyo mpamvu kuvuga ngo izarangira gute bikomeza gutera benshi kwibaza byinshi. Nanjye ni iminsi y'imbere izabitubwira, none nkubeshye dutegereze. Ubugwe neza, amahoro kandi weekend nziza.